nani dereva waku Aunt Lily. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Badayo 11 kamustari kamirongo iri na inyanya. Rututu rwa motha ndugatwira atiri ejeni kiri uni bwe na mirigo emerito nani nkomba kuthwa akibonekera kunoka igitariri gutena kuruka rungura ryowa Jesu Kristo nawo gweta kiriwe nikena komba kuthwa agigo kamatia mirigo yonde iragwithirite ugikamatana nayo emerito. Ufanye imara agano, ufanye imara agano, Bwana, Bwana. Watalina naoni dene ya mubango jwa metameta ntuko chonde cha kiumia kwa mbiria Jumatatu mwenka njuma dha mugwanja na nusu mwenka dha 10. Tugwatanire twakane naoni kamwathani. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na